U Banjoj Luci traje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je u fokusu stav zakonodavne vlasti o raspisanim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Predloženi su zaključci u kojima se između ostalog pozivaju sve političke stranke da samostalno odluče o učešću na prijevremenim izborima za entitetskog predsjednika. U Banjoj Luci je Žana Kezunović. Žana, da li rasprava i dalje traje, te što je još navedeno u zaključcima o kojima će se izjasniti zastupnici? Rasprava još uvijek traje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Još uvijek se raspravlja o prvoj tački dnevnog reda. Kada govorimo o samim predloženim zaključcima, oni se pretjerano mnogo ne razlikuju od onih zaključaka koji su već usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojim se zapravo odbacuje presuda suda Bosne i Hercegovine, odbacuje se odluka CIK-a da se Miloradu Dodiku oduzme mandat predsjednika Republike Srpske, odbacuju se odluke Kristijana Šmita, ali se i podsjeća da je Milorad Dodik legitimno izabran, kako piše, na slobodnim i demokratskim izborima, te da se sve ovo zapravo radi pravni pravosudni pritisak, kako piše, jeste kako piše u cilju oduzimanja zapravo imovine Republici Srpskoj. Ono što se razlikuje jeste, kada govorimo o samim prijevremenim izborima, to je da se daje zapravo mogućnost političkim partijama da samostalno odluče o tome da li će izaći na izbore ili ne. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica u svom uvodnom obraćanju je podsjetio upravo na usvojene veće zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske i rekao da se opozicija oglušila na te zaključke, da nisu ih ispoštovali, te da su zbog toga između ostalog i sazvali ovu posebnu sjednicu. Kaže Mazalica i da ukoliko SNSD odluči da izađe na izbore, da će to biti zato što su oni tako odlučili, a ne zato što je tako odlučila Centralna izborna komisija, te da i ukoliko se optužuje SNSD za nedosljednost, da će oni biti i nedosljedni, ali da će to sve biti u interesu, kako on kaže, srpskog naroda i Republike Srpske. Pozvao je i premijer Republike Srpske Savo Minić na jedinstvo pozicije i opozicije, da zajedno odbace prijevremene izbore, a da ukoliko se to ne desi, da ukoliko ne dođu do zajedničkog stava, da se ne smije desiti, kako je rekao, kosovski scenarij, odnosno da predsjednika Republike Srpske izabere 2000 glasova. Još ranije je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanović rekao da mandat predsjednika Republike Srpske pripada zapravo SNSD-u, da se ne smije dozvoliti da o izborima se odlučuje na biralištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da kada je CIK donio odluku da se raspišu prijevremeni izbori na teritoriji Republike Srpske, da je to jedna nova faza u kojoj se trebaju donositi nove odluke. Ukoliko nam se napravi model Kosova ili bilo čega drugog gdje možemo biti neodgovorni prema Republici Srpskoj i da se ovdje izabere predsjednik Republike Srpske sa par hiljada glasova koji može doći ovdje i raspustiti i ovaj dom, može se postaviti pitanje naše nedosljednosti, ali mi imamo u vidu zaštitu interesa Republike Srpske. I ako treba, bit ćemo nedosljedni, ali samo onda kad i ako procjenimo da bi u suprotnom šteta za Republiku Srpsku bila veća od štete za naš obraz. Vi ste, ljudi, prije nešto više od mjesec dana upravo usvojili zaključak kojim nećete da izađete na izbore. Trenutno ovlaštenja predsjednika Republike Srpske ima član hrvatskog naroda, a zamjenik predsjednika je Bošnjak. To se nikad u istoriji Republike Srpske nije desilo. Pročitao sam jedno vrlo duhovito razmišljanje na društvenim mrežama. Kaže, koja je razlika između Republike Hrvatske i Republike Srpske? Pa ta što Republika Hrvatska nema predsjednika iz HDZ-a. Ostavit ću vrijeme. Lider SNSD-a Milorad Dodik još juče kaže da će SNSD da donese odluku o tome da li će izaći na izbore nakon što se zapravo ponovo izjasni o prijevremenim izborima Narodna skupština Republike Srpske. Centralna izborna komisija raspisala je prijevremene izbore za 23. novembar, a već od sutra mogu se prijavljivati političke partije. Iz Banja Luke se javila Žana Kezunović.